Cete? Sehat, sehat. Sok. Hah? Sopan kai. Sopan. Dah, oh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhun baji. Alah, nuhun. Saya baji abdi nang tuh baik itu. Nuhun Pak Haji. Sidik aing mah mau ngahakan nu kieu pasti cerata aing. Alhamdulillahirabbil alamin tuh. Jajak kalau ngasiro. Tingali aing tidak pasokan santun mah kudu kitu. Hei. Kala aing nu kieu tuh. Gerak, tuh kemana tuh Sep gerak. Asep tadi ngomong Asep terus Wawan goblok sih teh. Anyau aya ngaranna Haji Asep Wawan. Nya Wawan sih teh goblok. Haji nanti heula. Heula ka mana? Ah iya sopan kan. Nuhun Baji, aduh. Lembah lembut kan. Lembah lembut. Sia mah goreng patut teh ombong gitu sih goblok. Pak, dia menang nyentang jelema tuh. Kurang, itu aku tulungin dong. Tulungin naon, tulungin ya cilaka jeung salamet aja mah gumantung kana ama perbuatanana. Lah tadi waktu kecil, suara penonton, wae juga mah juk totarangan mah. Mana ini atuh pan sidik beda Pak Haji Asep baju batur. Pan sidik khas main pakai topi. Pakai topi. Modal. Hampura lenyeknya teh. Tah gitu. Aku salah teh. Hah? Ngaku. Aku salah. Beres si cepot nih. Iya beres. Aing nu ngaku dosana si eta keneh nu dibere. Syukur sih ya. Nah, tuh. Hai. 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 Ciri khasnya gitu. Banget tiga serat capit. Kunahon mah ngejerik. Kabayang aing dibere jagung dah. Saminggu gimana ya? Kemana mah? Hoya tong bere di saminggu. Dah hese na geus mah dah pasti aing menyesal. Aing lain lupa jebaan ada jebaan bung. Sang jebaan jadi. Ah bung jebaan sok kerja bung. Di luhur. Anjing tapaknya beda. Tapaknya dekat sebelah. Anjing tirata tunggu. Ambil huruf mana? Alhamdulillah.